Shuthi bese sihlala lapha ematshaleni wena mfethu yabo. Shuthi mesifika laphana ematshwaleni shuthi ke nami vele ngumuntu owenza into eright esayidini nami nempilo kahle kahle ngizama ukuchaza ukuthi nginempilo engiyiphilayo mfethu. Oh eceleni. Njoba mfethu naye uSindi kukhona impilo ayiphilayo yabo. Sihlangane kamnandi shuthi kube khona lento abathi kuthiwa i-vibe yayibona leyo nto mfethu. Shuthi mesivibe yabo ngigcine ngibona ukuthi nami mfethu umuntu mfethu engamthatha ngigcine mfethu ngiqeda ubusuku naye uyabo. Naye mfethu ngibona ukuthi siyatholana. Oh mina ngisiqeda koma sakho. Sindi mfethu lento osuyisho manje ukazi uyisho. Cha bona ukuthi uqeda ubusuku shothi mina ngiyaqeda nje la kuwe. Sicela umnike ithuba qhubeka bafu. So mfethu mengivuka ekseni mfethu shuthi ke before nje ngathi ngiqale nje ekuthenini size sihlukana nangu mfethu uqiniso yakhumbula qiniso mfethu ukuthi shuthi siyakhuluma nosisi after sesithengile ama6 lawo 2 ukukhona le ngizohamba naye khona le uzohamba naye lo muntu ohamba naye shuthi okay uSindi mfethu mesihamba ke shuthi kucaca ukuthi ulokhunjana uqiniso uzongishiya edladleni ngisale nihamba idlana yabo ukuze phela mfethu umuntu abe grand vele njengayishaya yabo shuthi ke mfethu naye mfethu athathe yakhe indlela yabo ekseni mfethu makusa lo muntu sethi mina mfethu sikhuluma indaba ukuthi zomele ngimkhokhela u5000 angazi wathawasha makwenze njani mfethu ngigcine mfethu ngiduma ikhanda mfethu nakhona lesi story beningachazela ngasona ngaphandle nje bese nizosichaza nala ekhaya cha phela sifuna ukuthi sisi yabo nawe ube mina aware ukuthi kwenza sizeleni la ekhaya why kuzomela kuchazelwe mina ngoba mina ngiyasazi story ingoba ngefe mina nawe angithi savumelana ukuthi njengoba sizodavazana wena uzonginikeza u5000 hayi indaba u5000 kuba wena oqhamuka nawe ekseni ngingawazi mina phela vele umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa imini umenziwa la ubani umenziwa sikhuluma manje kukhona i1000 nami engaliwarisha mfethu kuwena mfethu ngoba ngifuna ukuthi angithi uyazi nje mfethu nomuntu mfethu engiphila naye impilo mfethu wayengekho wasumkhohliwe ngale ngadulala nami lowo muntu loyo imwedwa la endlini wawusumkhohliwe yini sikhahlela mfethu yabo lesifebe baba baba kahle la wehlisa ulaka size kahle sizolungisa udaba yabo cha mfethu understand mfethu ukuthi abo njoba ekhuluma kanje ukhuluma nje ubuyazena uthi usebikela amaphoyisa mina ngibize abafethu ngibikele shem ngenze yonke into kumele ngenze khona nobufakazi bephenti lami ukuthi lapho esasenze khona should vele into eniyenzayo wena fanele ukhokhe imake sicela ukubuza la hayi kahle hayi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe siyakweya noma mhlawumbe siyakudelela sicela ukubuza ukuthi kahle wena umfowethu wamtshela nje into eqondile ukuthi kushuthi wena usemsebenzini ngaleso sikhathi leso nihlangana naye hayi ngangekho emsebenzini angisebenzi futhi angidayisi yini lo yenza uyibiza ngani pho manje lento yena wangithembisa wonke umuntu uyayithanda imali yathenga uJesu Kristu wonke umuntu uyayithanda imali nami ngabe ngizwe la 5000 hawu kanti ke ngizothini mina ngangeke ngize nqabe kukhona ama security 5000 asebenzela 2 months mina ngizosebenzela ubusuku obodwa angisebenzi kodwa ngoba ngase ngizwile la 5000 kwase kumele ngivume yena engibona nje eyibuka yena engibuka mina ngiphelele ngangizovuma kungekho imali naye fanele abuke lapho ukuthi nje mina Sindi wonke ngangizovuma nje imali ingekho ngobani Sindi mfethu isho kanjani lento ishoyo mfethu Sindi fanele ngithini wena mfethu sihlukane wawuthi ugcwele ngami mfethu wena unomsebenzi wakho nezingane zakho unomsebenzi wakho nayo yonke kahle ukuthi mina nawe into ngithela manje mfethu nangu uqiniso mina ngoqiniso wahamba uqiniso yena wazi abafethu kube wena sesibona ukuthi umuntu osebenza kanje wena qiniso wambona sesikhipha mfethu leyo mali mfethu senze lento kumele ngabe sayenza njengoba sisi ngoba wangekho ekamereni ke sorry kancane njengoba sesike wena njengoba usumtrekinisha ngokuthi uzombopha ngizokwenza akekho uzongivimba yabo thina sisi njengoba sila ngokuthi sizama ukugwema into kanjalo ngoba wena sithi ubhuti kahle wena shuthi kahle wena usizwa ubhuti wamdayisela shuthi singasho kanjalo ukuthi kwakudayiswa ke ngoba uthi yena akana phela yena akanayo iclue ngizesogwema yonke lento ngizula namacala yena akanayo iclue
Kahle kahle mina ngumuntu ohambayo ngiyangibambezela Cha phela silalele imabafu. Ukhona umuntu ongadayisa ngo-5,000 5,000 uthi uyadayisa 5,000 umuntu uyayikhethela inkomo yakhe ngeke uze ungikhethele nami eyami ukhona indawo ngizwe ngawo ukuthi fanele kibe umali leya sikhona indawo abo kube siswa ngichazela kahle Ukube imali ukube wachaza yabona ngeke ngize ngichaze kuyena osefikile ne-deal pay wetafula ngeke ngize ngiyiyeke bafu nangethu sisi wena wabeka i-deal etafuleni angithi kwakumnandi ngalesa sikhathi sawumani spend usewanisathenga nenza yonke into manje ke ngeke uyithola i-TV yakho kwa1000 lelo wanginika lona iyashoda ngo4 futhi njobe libhalele nini bese nifike nayo ningiphathelile esingaphethe lutho kwamanje hayi ke shuthi ayikho into esizoyikhuluma ke maphela sicela ayikho nje leyo nto imali ayikho njani kanti wena ufika nabantu bamakhamera uphethe imali yami wenze lutho maphela sisi uzongitshela ngokuthi wena unomndeni wakho lo mndeni wakho usukhohliwe nilala nami yayibona lento imake manje sisi ngicela ukubuza ke ukuthi i-case lo soyivulile uyivule ngokuthi ureshiwe noma uyivule ngicela sesungilalela i-case uyivule ngokuthi ureshiwe noma uyivule ngokuthi sihambe nomuntu savumelana kukona konke nje kuyafana cha wena phela sekuphendulile phela cha i-rape umuntu osuke ulale naye ningavumelananga hayi sekuyinkani ke lokho ngoba senza lokho esingavumelananga hayi wena wangena endlini yakhe wena futhi njengoba ubhaleliwe wazi kangaka ngeze rape ukutshelile imali yami ukuthi uzongikhokhela nini imaki angithi sisaqala silungise lokhu kwe-rap so bese siza ke imali yakho ukuthi uzoyithola kanjani hayi mina ngifuna imali yami nginitshelile ngene ukuthi ngijahile ngifuna ukuhamba into nje ezosiza wonke nje lo msindo nayo imali ngizolulaza umuzwala ekhaya ngizoveza amakamera shutho nikutshethela ngeke ngize kibe nendlela mina engizokwazi ukuyivikela ngayo iphi indlela yokuthi ulandele amadoda uyindoda wena uyindoda engakwazi ukuyilela kanjani angithi ufuna umgacelile ngiyabona nalento oyenza lapha empedeni ukuthi iyabheda shuthi ujwayele ukulala namadoda hawu yabona lento oyenza empedeni iyayibheda ngangibona ukuthi shuthi baba baba isekhaya la ngashana omingane wena wawungekho wawungekho sisi angisalale yabo manje ke angisezwa angisilabo manje ke sicela i-TV la uyawathanda sicela i-TV sesolanda i-TV ithatheni phela mina ibonile ngangimina ima mina ibona TV le ngayithatheni iphi i-TV sisi uyibuza kuba okay sisi wami ima